Tisoviwe, ngo petego zo shiri tisoke sangu keleze di nipu tezie shin mupu teziwa meche. Nipu buche dozo ri jabe ngo petego tsala shake cheche tin keze tsali kro wa chen ba mu tsali baya zo de chisi amojla mi holari ke sameche deri tsali diego ginu nipu bu ngo peter cheke sala shetin tsali keriu liro dilikivi tsali danu ku krisedi hidie tenie jisu ar halita chla keze tsali ho ke lilido Vizali danu ku credit kere tefe jisu aki ke vorze ke se saleche jisu aki ke vorze aki ke sapongu Keche
Galatia ko die MEGOZENO. Mu arityo kita amun anu keba Christauso mu tie chezinu lu keba kelu hau u kepenyo fenyo kepelenuso po akridi ala popu kashe kezedi rosho chelinu taliku kerese tali hau kekradinu baya deri ngo tuye cheli di pe ngo rosho chelinu kaba pete kezesi tali kezedi tali hau kelili donu.
KECHA Khise de KEJA KRÜTA MESATO KEPENYOFA Ye nza tetawe jedo disoza kesaki jivi hazushi no kapiyoko tselasa ke ha ke ri teja kapiyoko tselasa ke zenunu nipo ko petro perilashidi ke gobu jedo nipo he dozelidi la le no shoki no sholi ki vi potiba zo ki vi ha kapiyeke tsela ke teje ka tselasi yawe ke penyofa he jedo zo shiri cruise no no gola shi ke se so siri ka ke sa di nza tetawe ke penyofa he gobu nipo ke pelle ha no zo shiri rakra ke sala di nipo he nza kesala kilie tsisi nipo din ki chaya he kelu how heavy mo geta he gobur kra kesala si he gobu nipo tison he mo he pette usidi he gobu njapu ketseno mon le ketseno lushe kilimi chi din ki chaya we so hakile ke ba mi popo ketse ke lula zo shi he kete kanzia no jabi pette go tsese kili tsili chi so homi kiti ki no zo shi nipo ko ze ki hubadio no jabi so ko hari tsese kili tsili ke hubur bon zo shi ri che zo shiri no shodi ni po teja ke sari ngulalie yemelu hikele zo shi tese bin kitsa tsela sekili tsili che ke pinya fadi hinki chaya choche do go ke shamato go zo shi ka pin pele ke sala se je non to terno tela ke zo ni po go sidi medo ke vi ki mi chili che go participants pette go zo shi ka pin pele shi ya por hike ke zino go mese Chavokito gozo shiri nipononto hechepe kose kili tsili che Bible pershekito gozo shiri kechano go krita tsekito fuzo shiri joro kete talinu non japo tsekito go chazu traffic mohokito go kehulio tsudo ke ba nipo joro nipo ke jivi ko city che don kerso ki ketso ke shapete nipo kabien peleshia baja ke se gozo shiri nipo kabien peleshia no hego me po kete kruhise kili tsili che joro bahuri hechedo go pastor zo shiri kabien pelela je Pogino no ndi sevori ko ze ke zala do ke tsuzo shi no jabi potse che no pokin hesiche ni po mo pogino he ko buri ndiri si pe su sa ko ki lichili he go krihi bi he ko buru fa ke za tiri lu metti mo ko sa ko ki li tsi che ni po din ki chayowe joje do he ko do no ni po ho mi asam no pidi revetio ni po no jabi ko tenyu go kroto no tse pro ko zo shiri show mission board no tse pro ko zo shiri tse ke li tsili che ugo japo ma to ko bo ki me thyo tsa da hi chi juro ho mi ni po je do Naya jivanuri kodi njapu tsabawe nipo no jabi afeme to vino zo shiri jo go ke no krisara nipo go zo shiri tsenun ki chaya jo ke penyo fa go no japi bi go ke hu ze ke se kim hi go buno nipo pacha ke ke tseno ki midi njapu tsle ba ya ke ja go lari he ke tije kan tsi ya vo ke to no zo shiri go bu bi ke le ro bizomo ka ke chen zo shiri ja ke vi mi tsidi to se ke le tse nipo di hin ki chaya we jo nipo he go Sunday school zo share kabin pele la shia no jabi ni chugori tsesa jabi Sunday school ke pthagori tsela sichi ugo tsepe ko sichi shidi ni pogo buno o kevito sidi ni chugori pethasa mun ni chugo poribuno ni poroyo ke ta tse hichi diri pete go buno kriprin dizen no to share ke limit pele ke to la ni bono tie jabi ni chugori pete go tse sichi din ki chaya usiki midi ni po ko no ke charna se ke da ripele ke mo ke tije kan tse mo terno tela ke so non to za yetseli mo go se medo ke vi ke mi chili Chidi mako pete si hierarchilo Krista zanu chashi yawe. Amen. Paprela lirvide. Urhagilio Krista zanu nivo ke ba pete ke lushi ya siro online nuri homie hioze ki huba liro Nugori ke lu ke se chashi yawe. Siro chido no homie misa tsidi lerdi he ki hoze ke huba liro Pastor Shiro Ukehu Sunu zo shiri ke nise nigo zeki le tsili yawe vorgito tigo no zo shiri lavordi he ke huze ke pekrochi ke se sidinyo ki pusaje Chigino chaki lekim hidi goche do tenu go kroto krtago homie mo mission board no tse progo homie shidi PD asam no chapu chatyo che do sla ni banu zo shiri no go lai chabaji anila no buno ni podi se ke zaso do tha shiro che do Naya Jivan Baptist Church Foundation Day mo hano afame do vino shiro youth no go homie shidi khodi chapu chaba ugo lai chabaji ke se sidinyo ki pushi yawe Jetiu no higo piki kego chapo tsali bo tse de mo nigo khole video
所列举，也别给着在把西所丢，地拉给面，不regret了给可怜，过怜所丢不za给是里肉。Lighthouse ko nyugo kepenefo ma prokivipi nyugo tsakes sedi nipu japu tsakesala nyugo beje mu nyugo tsali no keli kesakemhe nipu nyugo petego bu nipu gino meti thalie mu nipu gino tefu thalie thena nipu bu no poti peteno nyugo kepele japu gole mo ja phibe nyugo petego tsakelio tsa thena ugo chedo kesedi Taiwan seyo la chadio Voketa April just saying here, KEHOUCHIE just say get support. Taiwan no Hualien province no war. TCMFA pengu dono KEHOUCHIE keja tosi. Hualien province no nyolhumie laksie basi.
ki shi hao nu mi kir se shede mo mi ni bo ki razalie hao zi ba raza mo ke sheze ke selivi deri sorkari we ha ke krano uthe mi pe thamo ha moro ke sho ke sepi ba wa ke tala kadi ka ke ze ke sewa molie si tiz tejo no me hoshli ro Taiwan ro China mi kro deri Taiwan potu po sorkari ba ya mu independent di pom ha thoko petaya Taiwan ro ciemelie puya ke choli ro uko se yu kri mum ha ki buri China mi kro nu nular ho ke pu mu hola Taiwan sorkari we China mi ze ke ze via mo nzi xie nyol hu preke no Taiwan no mi 23.42 million ba asi how dono Krista mi 6% jemo Taiwanese KECHA TSALI ro Chinese Buddhism ukru utan media si kepele kel hu no me mele mo kheli ke cha thecha casino bat thor ke chala Krista mi zori kheli ke cha dieri krase tichi 2008 kino Krista mi me ta ke cha puya Taiwan no pastor cha vo huri rananu sala chie Krista mi ha tho ke kri chya ke chagori Bible training PLD le thono ke khohi ke chani Taiwanese donori han Chinese koliro unukras se sala uko dono ke pele mi cha chi Taiwan no khesar ke penyo first si ke chakra partage si sala ke penyo fa theje yawe ke chanun cha diema how president ko ke ze Taiwan no chakile chadwe ki sala ke meje ke bako ke penyo fubu no nemo ke rali se vorse ke tola chado poti ke re how no pelle ke momie buri Krista silie ke tola chado ke penyo fubu ke ze ke vi no ne mu pomedo se vor Taiwan mo China tse ke tola chado pocha pozano no Krista mi che baya ke chego bu ke pelle no sulie ke tola chado Krista Kehou bu meti mu memidi uke umhono ZHAPU ke vi chse ke tola chado ugo ke zedi hago sedi chagli sodowe ke krie ke masa apo Jehova beje poti ha ke vi har bi hego tsadi hego buzo service ho di lavori hego nunna go sedi inki rokola li ke vi opportunity har bi hego ke tsalam beje ho ke ha haure bi hego thepula sadi hego bu hawa ke tsogola ke theje pensia Hego che do ke nor hedi Taiwan se yo se mhodzna varya we ani pu Jehova ki servodino temie ke meje ke z Hualien province no ke meje ke z ha ko se mhodzna varya no ke meje ke z ki kru teno sho ke z ki kru go za shiri no to ke pelo ke ni no ne bi o sa sa ke le tsali che ubu uno ko ke ro tsadi ani pu si mo bata he de ni po Jehova kremer bal ke le tsali che poti tu no ke khohi buzo she ro ko tsoke le tsali mo po Jehova si le modi ke ba tso buzo she poti ha no nke ko pe si se che apo no si le ke mo go buzo she ri si le ke pe no fo ba ke tse ke pe no fo ke po ba ke tse si le di poti ha no nan kontra tsali di nse ke se ke le tsali che po Jehova piem pele la si ya ni po Jehova ke ze ke vi mo ke no he ke tse se Taiwan mo China go to no for se che ke ni no ne tse ke me ke tse ke me ne ke tse pe vi ke tse ke so ke tse se ye ha ni do no la for se ke le tsali che ni po Jehova apo Jehova Taiwanese go kelli di apo Jehova nsi ke le go zo shiri apo kelli mezze me lugo se di upa fo ke ba go no upa prisa ke le tsali che he mi ke vi ke ko no priligenza de no tsali ke vi ke konje no ba we apo Jehova no sala so go pari prisali che apo Jehova po cha po za tsidi Krista ke pele me tsake ba he mi di ani po Jehova ke raza ke thaza ke to go zo shi no so go zo shi rat tsali che go bum fa pesu ke le tsali che ke pele ke lu no lu pesu mo lu menyo se lu pe visadi nsi ko mo mi buzo shire ni po Jehova o ginu mfakeli nsi ke le tsake le tsali che po Jehova e go ke pele go se khabien pele siam pele ke le go bo thefu ba le meti ba le mo o ke pele no ni po Jehova tse tse ba le ke to ke ko ka se che ke hu go buzo shire ni po Jehova o ke mo ra ro fakata ke zgo ke la zan ke dinu ba le vor ke to la no chai krse che o ke pele ZHAPU go le mo bu to pa ke no ke thefu ri be tsam har fam hasi be tsadi ke mo ga ZHAPU se le ke to ke ko ka se che apo pas na go
no pastor Kehou YHOSHÜ ke to tem ye Java ke sisa no so go she no provide facility no tem ye bu she THEFUDI no la party ja put facility vi Diego so CD infant Diego CD se par Kehou taseli ke vi rofa go kata ke zugo ke la zen ke dino before le ke to la no ha go harisa she no tem ye best hesitate in ke pele ja put me best hesitate di be pele se ya we ni pa Jehova he go che do ke no ready Taiwan se mo zin the vor ya monto he go ke cha ke la be vo di se ya ho pe zo ne dia bo king ke me che ke kroma te ja cha se ya we amen je ke chan no ke kri boli ro go abcc ki za ti no ka ke se se di chali ke le chali the way India se you post सरकारी के दाके तोला April 19 to June 1st 2024 की 18 लोक सभा इलेक्शन बातुया इलेक्शन हाउ नो कृता में कृपेंगो दी हेडिया से के दातुओ नागालैंड लिरो April जाकेर थेफन हेदो केहू पोरी हौला छबाते देर ABCC केहू पेटेबु जे दो खिसे के रशो केहू नो वर्केज लोक सभा इलेक्शन ना छसनु से के पेसी सला सजे KECHA go Krazabazo de Kesa Modigo Petego se unun about Sidi Kese Chali the way. Election tiu no ukepenyo fa bu bue India se yum honye puzo cha tapi kesha getola chache. India se yem hakere se zdi radi rali kes tiu no temibu KRÜTA ke vi mo ke die KRÜTA ke da bi se yu no shdi sekobu ke tu chamo ke kheno no mechli chase ke tola chache. India petemu Hindu seye pochata ke tol ke lese machamo paradi parliament mo judiciary bie ke thachawa ke ta ziu ke chakro minority measure pe jawa to mha nekete mo ke chke de ke ch dohra ko se machsa ke ba ko ke penyo fubu sukom har bie ke thachawa ke tola chache ke penyo fubu election tiu no ke pecha ze ke se ke ba ko ke se ke ba Krista mi ko raguli ke tola chache ke thoke mono ke mu ke thevie bhato ko cha ke penyo foza ke nga moli ke tola chache ke v ke bu ke cha bu sherta moli ke tola chache naga mi bu ke die thonule ke penyo fo khr ke primelu mu dile ke vi vas ke cha jorli sel hus le ke tola chache uthe mi bu se ke raka ke me hula u mez je chawa moli ke tola chache u ke no hedi house chala le do ba po Jehova bezia hego chedo ke no hedi hego no na sem hotzun la for yawe hego moza zatie India se yo no lok sabha election ti ho no nke ko pesi se che India petem ho ni po se ye petem ho no ni pu zo ke cha ke hi ke penofo ke thoke penofo ne bi zo ke cha no se pesi se che po Jehova no ngume che di ma pe tek mo ke khage le chari che India se yo no ma ke kra se za ke ba go no ani po Jehova ke THEFU ro phobia nsi ke le me tsa se ke le chari che increpri no ke to me bu THEFU di thot chari ke to ke ko khase che par har do ni vori no he se ye ke va ke bu ali ke vi e ke pele char ke tha chali ke vi go no se go so che pe ka pe ro ali che KRÜTA ke vi pe sebie ani po ke die thomie o minority me ke khemie mo ke tu chanam hacha jmie no ke pe se ke le chari che ani po leader hago non thoke dasia po Jehova sala me to ke meti no po tu ke cha ke dasa mo hego bu zo she hego ki za di zo sheri die thomie thodi hego po tu di ke dali ke to hego bu ke me hu ke mengu no tele da hi che je bo de THEFU di die thodi te me po tu ke cha ke dasa le ke to be hasi bi hego cha ke le chari che ani po Jehova hego India pette se yo se mozono for election ti hono ma ke vake budale ke vi ke ze shodale ke vi ke no remodale ke vi ke la kridale ke vi go za sheri no se go so che menna se che phake shodor se vori ma pe ke vake bu wali ke vi go ke ze ke shod ro fordale ke vi go no pe ka pe ro wali che do ke shogo no pe ka pe ro adi no fo bu le le di che pe vi ke se ke menna ke che ke so ke se hi ke no lover so mo ye se ye pette mo for se ke le che po Jehova apo no me ji di ma pe tem ho nye pu zo bi tele ke vizo we ni po Jehova sala hego buzo shiri poti hono se shiri die thoke mo ke pele vaza ko mo hatho go chawa hi ni po Jehova de hego bu THEFU no hego ke pele se chamo ke pele vaza ke chjorli se di ni po Jehova hego lovo se ke le chali che lok sabha election ti hono se shiri no pa pe te ke kha
ke gunsa khosali mo temi putu ke tsaka ta ke vi peseso na di pem pelese di apokin ku ki meje ke koma te ja chasi yawe amen ngo che hakengu ke tsiti bali do na luogo la le vide Kengu ke dola ke chatsali do ke kreto ke masato boy Jehovah hego che do ke teje melu sedin chareno voyawe no ki de go hego kre hego mejeshi ke ha ri bi hetsa ke ve ke so bi hego tsa no se mor ke sho ke se ki ni teja bi hego tsa boy Jehovah hego ke chukel ho bi hego tsa hego mehi ke krasa zori no hego mengu betet se hego tsa ke benavowe be jewe ni boy Jehovah no power ke se ki ni teja bi hego tsa di hego bozo ma ke do bozo ri sela for teje ke tsono khalasle ke vi poti har bi hego ke Beje kakese pette mono jasije sizo mono luo go zishiri apo Jehovah no themi go kemo we de no go zakiese we go bunja putse ke dolan ge thotse ke dolan no go kie ke sahano go buzo shen ze ke fek khogile di ze ke no hedi shegile uni shedi shen zapula zaputse se ke zogolar ke teje pinzia no ma protse pe krape ni se che ke bele se pe krape ni se che ke ni no ne bio se che jabi o se ye pete se di bu viso homo ani bu ke la ke le ke ni ha bio vietse ke le se di la ke vorza tizo no uza ke saki unidi tafudin de totsofa sele ke to ke ko kasache ego phaka cha ke do bozo she ke no heri silver ke no no to jasamo tsa ke ma sale mo tsa pekra pe ni bien de to japula ni bun ke dila sele no di ape te pe bien tsa di Jesus on chasi yawe amen kido KETHODIE project zali ke doliro makeshiko die mefe sedu sertini makeshiko die mefe sedu sertini kepeleko ketefu chageje mie unye kasake wasie unye la unye kro nuvodi si vokejago mu pishiko unye ki kedipo pushi che kezashe siru Siro uko su sikeshaki uko pette ke zeposhe u fe prapetodi uke penofeki ke koto nipu timu ki je zekeja tiu soko nu keto pette shegeshu ke masor faginu no hipotso David inkito kinu pugeshu kiudi juda ke momie unur peyaga muthemie ke met Temiko ke metoko mendoyaga kijenu ke diko u ke sesetade tiu ke jako ke ze ke ngulidi nipu Christau pechu tade ke tozo Herod mu Pontia Pilat unyeri rana honu juda ke moko mu Israel ko ze ke hudi ke mesakito Jisu no poken hekeliu pechuzo sidi njie mu mhar pedzprie chodo di hape ke to ko showa tiu nipu tie ukomha keshake de ke bako me hosoje di nkitoko bu tefudi ndi ko pule ke to shosaje
ke ko jiu ya shi mie shi ke shi ho shi mu ke me sa ki to jisu za nu za si ko siro ungo ko shi le ke to ka shi ji sidi u ko ke sha shi ze u ko vo ke hu ke ba chu shi ke nie da shi si u ko pete ke me sa ro fe u chu fe jiu te fu di u ke pe no fe die pu da seregi nienu kepele me ko mapete vi rechegeda ski kepele ko krodiu keze nu pochda mu mi puri poto povie moda deri uko mapete pie vi recheda siro apostol ko sedi nipu ji surila ke sigeda japu shabada mu uko pete gi Muke meje to tsufa bada saki uko donu ketso famie porijda ke krila manya uki ulie ke ni mie sako zelidi zegelie mako sevor sidi uko sokope apostol ko piki kasha mu mie popo tsofledi uko sako kezali daya Saki Joseph kecha Cyprus nu penno ke लिए लिवी में पोतो apostol को पोसे Barnaba वया पोचा मेश के थे फुया के जानो पोली पो जेलिए सिदी रका सेवर apostol को फिकिश प्रगेश मु हन्या के लिए पत्ते को तेजाम के लिए चले थे ना पे Jesus Christawar hakili uzanu kini sevor ka ba petego kelulasia ugo KETHODIE no chi do le kadam hoza ke zidi doyopo Israel la chalina ba ni go mi ke kari te je si pada me chede ndu muthia o Israel no che Israel mu Iran te her chedi ke vas se ba gada mu te her ha chiri za se ba da zo de me ya se ba da le gi mu ha Middle East nu zo shiri mu ke zepeteu effect sa lagi vi si ke ZHAPU ba de mu ji ha zo shiri Iran ne missile kakra bebie Israel va ba gada mu Israel le suko per hidi ji chale kere je ke seba gada so mu ba mu ha hala nu ji ki je si ke kri ke je krata go zo shiri ze international organization ke kri ke zugori ha halanu do jabagada mo ke ze kar jabagada su hanguba de mo ha Israel mu Iran zo mo Middle East nu mu ki je pette sikini wali gi vi te hrobo pada legi vi su ha pu bare sala u go che do ke zedi ke nu fredi Israel la mu Middle East nu Israel mu Iran nu che te her jabagada hola chhle na ba ke thodie nu me che me chi ding mu lie chili ke bodi me fe ke nie so nu pu ga za Jerusalem bu Menebanu di chaje, nkriya gajakobu kroleje. Pray for the peace of Jerusalem. May those who love you be secure. Isi. Hanuzogamo kekriya zushi KETHODIE nu ubunu. Israel la Jerusalem la mu kitzubu. Menebali ke la chanu ke so hapuzo. Sala ugo keze KETHODIE peledi muche do Akia vorga bago shi mo online no ki hu bago shi pette ke ze ke no ready Israel la mo che te her chabagada Middle East no te her chabaza se pada ligi vi hala mo che zo shiri situation or se bagada so hapu bare mo sala ugo ke ze ke no ready voge le go pette ke ze pitchen chu ke ze ke no ready babo situation hala ke ze chali do mo pette ke ze ke no ready chali ke hallelujah ke khe ke mesa ni pu Jehovah he go che do nyonyo tsa ke pele mi tsa mu ndiu peledi ndiu medzidi Israel la Jerusalem la mu ke krimori je Middle East nu Israel mu Iran do nu te her chabagada situation ha ke vgaba situation ha khabye enjinu kha ka sala sia we
kizu hau ha thyo seba to ke khabe ba zala he go puti hai ga cha par ga jagi kim hidi chadosi he simodaya kim hedi ki hemeje melodo shi he die jaya there indian pushe is Jerusalem bu menne banu di chaje mon kriya ga jago bu koli ke dola chaje ike je swa pushe mun noe ke dakili noe ke ke liye sia ha la chanu ga jas noe sedi ke pelemi ko chige sa ha peledi ki hemeje melola yawe ke krimori Israel nu mu Israel mu Iran donu kukremo bagada te hurts se de bagada mo hakiri reseda ligivi krungu bagada hagwala no ke pelemi ke gra o te mieluki haki tenu nudi je dozo shuri ni puja ho hazidi te chuke kri ge jno puti ha hala chabawe no ngume jidi ke pelemi ko ke charnovo siya nya chosuji sidi krtami go bu ke nur helalichi menne ge za vitho केज़िकी भी हवा सिला वर्ष चे थे मेगी जाते लेके सकी चलेगन जगह जा के नूर खेलेगन जगह जा सिगे जा के ले बनोरी बादो देरी महोजन हपुरी चलेगन जगह जा बामोजो सिला नो निपु नुमे जेदी कुक्रेमो बागता के वबागता ते हरेस सेपार्ट डालेगी भी पुती हवा कपियम पेलेला सुर नो नुमे जेदी के पेलेमी को चारनोवो चे इज़राइल मु Iran dono te hertz bagada Middle East no ke vagaba TSALI gono ke khie ke ko jiu bu yagli so atchi hien peledi chasidero no he ke char no sagato so ha peledi ke thesian sidi Jesus Christ azanu chayawe amen amen ugo Hakachego lesu ke pouvoje moti do ke zedi makachego die mfe senunu seretheni haki mohododa jega zo ke pugilie ugo chapter bunuli ro theje mohovo ke jiki jiswe tigi khoda mo podie thela thogunu ke pelime go bu poseji go bu japu me chse ga do die so ha khasidi poe tigi khoda so sie pitore ke pelemi go siji go dunu ja puchsa mo so sie ugo chapter kininu pentecost janye ke ma sorrowful e vodi ke pelemi go ke chuchali mo su jidi pitore tapu sidi ja puchga ja teje swari ke puvor mo su jidi mi niese ke zie ke pele julu fagili su ha chapter kininu ngulie se chapter senu pitor mu jonunie unie ZHAPU cheka junu chatyo lia ke momyepo cheka sohoka sa teje suhari ngolale mu suzedi meke kra ungo gabati unu pitore tefu sedi ke penyo fa die seka zala ga ZHAPU mu vagata sandenie chapter die verse ponunu mefe kininu pitor mu jonunie bu Sanhedrin nu mechke hu nu unika zogaja suhacha sidi unika zodi unika deshdi unik khagawa teje suhangule suje ke kheri je do ugo teje uprsre musuli ro pitor mu johan unie tebie unibu ke diricha mechke hu nu zievogo mu pichugo do nu unibu thadi unika to segaja suhacha deri unie kemesar fu unie sufdi ZHAPU tefu sedi ZHAPU chgadala temi hagwae uni khagawa mo mibe teri uni ZHAPU ginu thejanguli bagada mo ungom hato chbagada wala no temi goe uni release chgawa tejesu anguli mo suje ke khiriji do progili verse mefese seretheni haki mugili mie uni khashikawa sie isi pitormu john uni johan uni khashikawa sie Unyela unye grow no vodi zievo gaja ko mu pitcheko unyeki ke dipo pusishi gaza gazasha teje ungu ke liuli ro unye khagawasi unye vodi unye zego ki pochae jisu pelege lego ke pele ke rego ki unye vodi unye report khasha mu unye report khakasha no ki dipo se unye zego ki pushiga ugo lele gi biusa unye bu ZHAPU sa heranu gaza suha Henigi pubade
idi unia report se meche henie ZHAPU chsada ro henie tie ke dech ke do henie bo ke dech ke do se henie pech ke do si ke zui die se henie ki pu ba de idi unia vo di report se meche report se ke ki kim hi tu de ga ugo te zu mo vo ro ke pele growe sida je ugo menyo le mo de imo sida je ugo nibu liza le mo de imo de ke thodi ngu ke liye ugo su si ke shiki ugo pet de ke ze pochdi fe prapet todi ugo penyo fiki chagada so hanguli they raised their voices together in prayer you see they raised their voices together in prayer to God ugo keze pochdi peto seri uke penyo fiki chagada die so hanguli the first response to threats and persecution was corporate prayer praying together how hanguli muchi do how hamejidi keze ke pelemiko keze ke thatse ke zunu kim hidi ke thatse ga su ha motion da musu ha verse me fe di nu serpo kinguli do so sie sikeri ugo ke chau chigile sie ke pelemie ke rigoe ke zedi mapete ka zagaja ke ze pochiri mapete ke zagaja ke ze mapete vi reche ga za jesu haringuli musu li verse sere ke ninunu sere so ka zo so la ti do ke pulin na ga za hanya a praying community of faith KECHA ke pelekotho mususie a sharing community of faith ke vapi geja ke pelekotho hanya molian ta points ko krazaba sala a pujo do mutsli gi mi thulir ugo UBC dilinu blank space yo baya sala nyago sule di points ko hoki bo points ko krada ya mur krabale ge dra nyago tho points ko thulir ho ke se ka sa praying community ke pele ke ri go e ke ze ke chacha se ge ko thobo ke so hang musha verse me fe di nu ke liye sala ke chacha ge nu ke pele mi ke ze ke chacha ge nu cha tha ko bo ngu ke liye ji do ke chanu cha tha ngu ke le ko bo se ke puli na tha corporate career corporate prayer can be vocal mecha ke ze ke chacha pe to ge shawa po chan ni ge ze lesson ba ugo pe te ge ze po chdi ufe prophet todi you see raised their voices together ke chat ke zedi ke chat ge ha ha mi po uthu ununu ke chat ge ba su ha personal prayer su ha pu ba mo de ha wali ro corporate prayer pu ba de ke ze met server di ke ze ke chat ge ze tiu nu ke chat pe to ge sha wa ha po chan ni ge ze le li vi we ke chat ge ze theri to ze u mu ni pu donuzo sala jesu thori pusha chapetos sebi me petebu mfesi zo morivi ge suri puzo mathi soruno mathi pengu soru ji puzo deri kezedi metche ke ze ka chacha ge zunu chapeto ke sha ha pochanni ge so hanguli we there is a place for vocal prayer audible prayer and that is when we believers pray together sala chaga shunu ke ze ke nu redi chapeto ke sha pochanni mo haunu kegi ke bamye poke tefu ju todi poke mera bamodi mori ponu thachdi vor ke pe krobali bi dei ke nu redi chapet to ga sha hunu honyo ho satalia ga ja honyo ho encourage lia ga ja honyo ho chike tefu lia ga ja su hanguli musla ke ze ke nu redi chapet to ga sha wa pochani we me ko boliro si zi di chagaza suha unia musu numa pori ke kramo deri ke pusi puri ke pele kro thowe ke chagasha mu ke ze ke chagasha tiunu chape to gasha pochanni ke suha nguli honyo ho chike tefulia ga jala ta chike bauri chike tefulia ga jala sala chape to gasha ha me yese mu au ugo ha do jasa ko mo jaga ba ga suhari leba athwa jeyo bor kravole musuli ro waiwam no ke bagi ugo ke zeo vito tori hageba hani ke zedi hazo waiwam no vodi DTS course pocha waiwam no liro dit
Higo Boyum Center no Liro Lady basement no prayer house, prayer room bobaya, prayer room kaja bobaya. Muto Kachatsunoro, Uto CZD basement no lady. Uto Tetsuyobo Philly, the body morikutu for the Katatsagaza, CZD Katatsagaza Suhatsia. At Higo DTS Segabagi Kunyabo, Katatsado Lidle, Lady Katatsabadi Zede Zeda, Sidi Vito Toro, a photo Vanelia, Sidi Susa Picelaza Asur Cravaya. Potigrobono, Ugo Microbo, Ugo Microbo Liro CZD Katatsagaza Suha Ukruya, Musun Hapori, Kekramoni. There is a dog Pukaba Valiro, Capelle, Crowe, Kazeka Tatsagazunu, Shepet Todi Chakasuha, Pochaniwe, Mu Capelemigo, Pitormu Johanunie, Capetsazegas, Jessica, she keep at Tekazun Nuredi, Kenuredi, Ufe, Papet Tobie, Chakasuangule. There is a place for loud, unified vocal prayer, and that is when believers pray together. Chakenyuli or corporate prayer is unified. Chakenyu. Kachagachunu kenu shekeli. Corporate prayer should be unified. Verse mefedinu ugopetegeze pochadi kachacha isi. They prayed with one voice. Kachachagazunu ke vuke bugaza suhapumo. Deri kenu shedi nu pocha kele pocha fe pochadi chakele suhapu. Ato imagine sagaba uliro mi poe chasa mu kikrigoe kenu regeli ugo hogi boke zeka chasagaba ki mi poe kacha tasliro kikrigoe amen uwe nje ni pu igeze diepu ya sigeze hiu pu bade ka chasageze nu kenu redi chakeli musla amen ugo ka chasageze amen keze suha pu petto ga shri bochani ugo hogi bo Amen. Segaza suhanu kenur hegaza mori pu prapeto gaza suhatsle madaya. De sunuri ugo kenur hekosri vinye. Gaze ka chatsagazi amen. Pu petto gaza suha pochani. Musuliro amen gaza sualiro. Gaze ka chanu kenur hegaba. Ke kriu pu gaba uwe nyepu. Sileche gaza suha. Pu gaba. Mulie mu hanu ngukili ugo gaze pochdi. Kachachagaza suanguli, Kachanu kenu shregaza. Mu kekrimuri metsa gazeka chatsagazunu kenu shregili how pochani gaza mu poke kobagaza suhari lesmosho. Just say Chidongugili swalio corporate prayer begins with praise. Kachagazanu ketche suhase sedechagaza mulie. Verse mefe dien suro ugo su sigashiki. Ugo pete keze pochu fe prapetodi uge penyafuki ke ko thonyepu ti mu ki je ra jiu su go donu ke tyo pete chga shu isi keze ke nu redi cha ga nu po chri cha petto sha deri cha petto ga su hanu ke che sedi sedde ke chga su angule ke penyafu ke vi ke ra ke ko pu ga sha musu haliro que peño fe cogaba que peño fe mapete se gaba mapete que cagaba suha que peño fe reminder se morivi su pubie que peño fe bus poe su boshi si que sala se morso de que suha la we que peño fe cheamo deri que peño fe que chanu que che how hase se de che que sunu que chanu que peño fe che que se suha lio Uto reminds us more we have to remind ourselves in prayer that we have a God who is in control. So not so much to remind God who He is, but to remind ourselves who God is. Muke chatsagazo no mike kari uke pele to di uke pele tatchadi ununu bo utsofu bo severses of shiri ununu utinu puba zo shiri tenu no zo aya ni puno tsoso do moshi tsele da mechide uke pele to di utiunu puga ba zo mo liro ununu zo zo pelle ba mo gaza ka cha ba da ya deri hanu cha tangu gili
KECHA KECHÜ KECHA POSEDE CHIGLE SO HAMIYE GAJAMULI MATI SORU NIJISUE POSEDZI GO PETHA KECHÜ KECHA CHIGAJA HAMHIDI CHALIJE KECHA SO HAPUSHA MO POPU KERIE TOGIDI BOGA TIGI GABA HEPU NZAOBU KEMIYE UTSLIJI This is how you should pray. You see, this way. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Jisu ke chase upe tagashe suhanuri se deunu ke chesedi posede se morsho ke so pusha muchi dozo shui metse ke chagashnu ke penyofa ke chesedi uke chase de chege take ke visse bo mulaliwe la ugo ke zedi chagashnu utsofu ununu pum hadale gi vi suha ke hubu giribaya There get sesedi said that some more sugar, Muswaliro, Capenofala, Zumodi Utu Ula Capenofet Segashanu, Ula Pokeme V Bagazala Unuts gave Badaigata, Mori, Uno Tatsabadaigata, Tunushi, get Sese, said that Sigiliunu, Utu Chicatefoliagaza, so hungry. Chat Diuliro, corporate prayer is scriptural. Verse Mefe Pengu, Mefe Sorikinguli, Kachaga Chunu KETHODIE. Oha sekelengu verse mefe pengu mefe sorugi mukilie ke mesar faginu no hepochau David nkitio kinu pugasha kiudi juda ke momigo unur pehaga mo themiego ke metyogo medoyaga kijuno ke digo uke sese thade jiu ka jago ke je ke nguli di nipu kristau pechu thade isi Ugo keze nuboche fe prapetodi ke penyofet sedi chakashunu KETHODIE pragasha swaringuli mi boe prasha meche mu ke kriwe ke nu regili so atse meche deri ke chanu shri ugo ke penyofet die pubi gasha tieze pubi yokata ke penyofet die su ko hari pragasha swanguli mu hauli ro Ugo verse me fes ping musunu ngugilie KETHODIE hauliro chili kini nunu parwa chili go kukini Psalm 2 verse pu mukini hanin nunu parwa sla ugo ka chat segazunuri ke penyofet pragasha suhangu mu hanum ha bole ligivi usa ke pele me ke rego ke penyofet dia ha gi thagaja ke penyofet dia ha le pe jagaja ke penyofet die so even their prayers, even their corporate prayers were informed by scripture, were backed by scripture. Muchili kininu kiribonguliga, uwe kochigaba, uwe pugaba, chili kininu ngugili. Chili petu, ugo potibak mogazla suwa pete mohotoligan, they chili kinu mohokeshalio. Kizuno ki dimego ka jamigo ke kosega bagwe donio tsabazo shiri ke penyofe podzker tsagaba suhapu kizuno ke kogoe ka jagoe ke kogoe ke digoe donio tsa ke penyofe temiego be ke tatsogo do di donio tsabazo shiri ke penyofe tiginu podzker tsagaba siketsa picture bo mulie Kekla mono ke penyo fai ma pete seba ma pete ke khabeba donia shaba zo shiri pete ke penyo fotho ke khabeba zo ke penyo fotho se ga bazo mo je do ugo terenu ke ze chakile so hanu zo shiri uke chanu KETHODIE nu ke penyo fai ke di bo pupi zishi hago har gradi hago ha pradi chagashunu poke kogaba so hanguliwe sala uke chanu ke penyo fdiobu uke chanuri ucha thagili umedje sigile so haringuli chapengu corporate prayer must be courageous ke chagachunu tep fukokili so hanguli ugo chagashunu mefe tefa serhagi jiu nipu je uko MHAKENGU dega ba ko MHOSHÜ di inke tyogo bu tepfudi
ndigo puliga to chseje nke kodzio ha sha mi chika shu hoshamu nke masakiti uji suzanunu zasigo sigo ungoko chilege to khasje isi ugo ma bolese mo sho gzu suhaliro pitormu johan unyero ungo ma to chega sala zapu chega sala unye tepie unye boke diechwa sidi unye release sa sidi unye several reports sa motha ugo ke chagasu uliro unye bu zapu tap fukodi zapu chalije ke suha se chala. In fact, in other words, they were praying for more trouble. Unye zapu chega sala ke diechada mibu unye pechada deri sunu ke pelemigo chakasunu unye bu zapu chogoleje tap fukodi zapu chogoleje ke suri se cha ugo potiga gaza makere se jegelegi nipu no hakwa cha atherhi waje ikeseri se chalaya. But the prayer of the first believers reminds us that we should not pray that God would take away our problems, but we should pray that we will have the courage to face our problems. Muka chaka chunu kapenya fu ke thefu uchudi upunu make regori se jeligevi helegevi ke ko khasunu diwe chamo shok je swangule sala uko ke chaliro. It is not passive, but it is active prayer. Unyebu thefu godi japu chasunu gaja thefu godi kapenya fu die se pushnu gaja thefu godi kapenya fu diu se japu chasunu gaja suha ngule muwe chagajanu ke thefu la chamosho hakere dopi mori uper he ke je ke se ke janu we ni puno abu thefu koleje ke su he su seri chakramosho ke su anguli we sala ke cha ke pele ko thonu ke cha ke janu za si ko bongu gile cha ta ko bongu ke liu meche ke je ke cha che pe to ke sha ke cha ke janu ke nur he ke liye ke cha ke janu ke se se di se de che ke liye ke cha ke janu KETHODIE se ke liye mo ke cha ke janu tefu la cha ke liye so anguli we ugo second part nu passage honu second part nu ngugile verse sere ke ni nu sere su haki mohosli ro ke va phigeja ke pele ko tho hari ngusha. The early believers were a sharing community, a giving community. Mu hawa ke zedi chagrobo ke va phigeja khagashanu ke va phigejnu ha se ke zagajnu cha thagrobo ke je mohosna tha kiri uli ro sharing mori ke va phigeja honu cha thangu gile cha kiri uli ro verse serekini nungu gile sharing flows out of unity ke je poche gele ginu ke va phigile nu so ha parya ski ke pele ko diu ke je nu po chata isi. All believers were one in heart and mind. Keleu nuri tenu nuri ke ze pochagata so hapu mu hawaginu ugo hapette ke zanna gaja hapette nu honi ho khoin ga ja hawali ro ke ze pochagaba so haginu parisi hanum ha bolle sa ligivi uli ro. Unity among Christians is not uniformity, where everyone is exactly the same. Suhapuamo. Bete kim het together. Suhapuamo. It's not uniformity. Kepenyafam hathoya. Porhi kri gajan nu pom hathochya. Sala kepele ko thonu zu shri themye porhi ke kri gaja u experience kri gaja u background kri gaja u hatho kri gaja u ke u kri gaja. Usually krigeja sigeja baya. Sala pete kim het together. Uniformity so hapuba mo. Deri hanu kidi bopuga. Nu pochagada. One in heart and mind. Howliro external uniformity puba mo de. Kengu nu kim het together so hapuba mo de. Deri
internal unity or oneness in Christ. Tenu nu Krista ginu keze pochagda suhapu bade. Mo hawali ro pette kim hidi nubo keze nubo chelega keze suhalio Krista khie keze Krista delige view pelle ke liye ginu par keze unity suhapu bade. Their unity came out of their common love for Christ and His kingdom. Kepenyofa kehu kriegeza kepenyofa kriegeza ginu keze porchugele so hapar musu haginu hapete kezan gaza hapete num honyi ho kruin gaza so hapar hazagi ulie thomebo ke ulie thomebo e polie tho sedegele so hazedi tekhrpo kaza peteu sevori ke hunu hakivichasa asuri rkaba pues nipu ginu po nigaba mo polietho ke sabo sedegili haunu pues nipu ginu po nigaba mo ke pele krotho la nipu thezigaba su haziri pues pokaza pe teu se vodi ke hutsasa mo ke penyo fa theziga za si ke za bochasa ke pele ke riego e ke ze nu bocha isi mo su ginu ha ke viche ga za par ke nu she sharing and giving comes out of our common and united love for Christ. Sala keze poche gele gino ke va phige chunu su haparia chake newly ro sharing ke va phige cha hapete kaza ga hunu chake newly ro sharing comes out of sacrifice ke va phige je u thyo u ja je leg mo nu paria verse dino asere kinino mie pori pothopo vie mota deri kom hapet tebie vir hetsada isi they had all things in common hapette se vir hetsagada so hangulia kapenyefe temia ha ko hanu chike digisha waliro tenu no zogomo ZHAPU KEHOU no ZHÜ reditsi gada swangule meko boliro Bible verse how passage how interprets be communism support ga swari chya deri how communism po mode communism liro habe te metcha vietcha gada sigeza practice wa po bare mu kijunu techego bono ZHÜ communism how practice ya government hom habe te ke khagaza habe te metcha vietcha gaza sigeza suha sigeza practice sigeza rituya deri passage hawali or communism suha pubamo in fact a Bible commentator bo pugaza communism says what is yours is mine communism liro view aviede pete viede isia deri koinonya Bible hanu pugaba koinonya kepelemi keriego papete vir herchagaza koinonia waliro what is mine is yours and let us share together suhanunu parbashi asla Bible commentator bo hapu gasa unise communism says what is yours is mine koinonia says what is mine is yours let us share together kepenyo faginu unni bagada suhan kinu hapete kazan gaza pargaza voluntary utho ginu pargaza suhapuba mu kepele keriegwe keva phigejanu uthu uzazu legamonunu sacrificial giving and sharing so hapargaja mulia sharing haunu chaseu mugile verse senu khagase ukepenya fuke ko mu muke meje sigili ginu parya sharing and giving out of God's great power and grace verse senu pugaja siro apostle ko sedi nipu jisu hila sigata japu chbada mu uko petegi mu kemejiu kyo tsufubata hanu English version muliro very interesting with great power the apostles continued to testify and God's great grace was so powerful at work within them Bible version ko muliro great power great grace, gaza suhase.
ugo hapete ke zagaja honyo khruin ne gaja hawa pe teliro ke penyo fa ke ko mu ke penyo fu mu ke meje hawa ginu pargaba ngule all their giving, all their sharing flowed out of God's great power and God's great grace at work within the believers. Salam hak hagasino how halle se mo se micro boliro u ke hunu me pori haida ya mo meche dei kepele me krogunu ogibo hagasino micro bo u intention putu mo gaza risidi khagashati nidaya. Some Christians give out of wrong motives. Miko boliro khasegashanu kepenyo fani fali don he geza. Papo tsike krse wazo shiri khasesoro sunu a kepenyo fani falali do kepenyo fangu mejela so do katsa kelenanu khashadaya. Sometimes we give to gain God's favor. Sometimes we give to twist God's arm. A khassesodo idi kepenyo fa ki hau chado chiropo a kele uchesodo igeze kele sidi khashbadaya geza. Mori hoki boliro we give to gain people's favor. Kapekra segashano mi nichelegedo kele swas risidi khashbadaya. Mori hoki boro khagashano amese uchesowade hamode igeze just to fulfill obligations and requirements. Igeze keleri sidi khashadaya. Deri ugo hanukidi bongulega. True giving. Khakasha ke tho ke pele mekeri go khakasha ke tho swaliro. Ke penyo fu ke ko mungu ke mejiawa ugo gibaga chununu par ke swangule. Sala verse serese modza khakasha swapusha. Hapete vir hegata swari pusha. Jese verse serese siego zoshiri hapete vir hegata. Kagashan me promevogada so apusha. Muhago hapete zo shiri ke penya feke ko mu ke meje uko gi ke ba nunu pargaja. True Christian giving out of comes out and flows out of experiencing God's power and grace. Mu no mu a ke penya fa kagasha ke penya fa la kagasha so anu u kele u motive ki geja bononu khashiaga. Kepenyo fa ni chekado temi ni chekado kelese de khashiamo kepenyo fungu ke mejemu ke poke ko ja thorzo ke ja sigeze kelese nu khashiaga hawa utho uke cho pressure ke tiche ke kavagada ki mebo kepele mebo Christian industrialist mebo zepu ke ja pozaliro RG torno ke ja American me industrialist me se ke jo bode temi hawliro mani sesi mani se poro tichi ke kravagada ki shire deri po higaba ki po business rich khesse mu poro American zoshiri machinery ke ja produce ya ga ja manufacturer che ga ja company ke ja bose RG tono ga ja mu po zebu ga ja poliro 10% tight modi por 90% tight ka chori khase po kelhu thela ja tiliro. He went to the extent of giving 90% tithe to God and to the church. Mo pocket zogashiki no kidi wala 90% tithe hawa khasiaga ka zogashiki poe pugaja. New Testament grace should make me so much more generous than 10%. Idi pushe. Jesus Christa kid deburi angumeje ka saki angumeje sashi ka su lega shiki. Zakar kagasha swa chomode sasiya ba kasamor de geza poe pokelero site. God's grace should make me so much more generous than just 10%. RG tono geza bo mu poe tichi ke kravo kada ki site de por hige batiu no 90% tait ke chok kagasha swa pu ya mu pojapu ki debori vishi kagasha u ke penyo fke ko mu ke meje sit to gileginu paria ga jangulia chadiu sharing to meet each other's needs honi ho chof va phigi to keleuse ka zaga ja honu ukom hapon lekho krismor so ga juliro. There's a difference between sharing to meet someone's need
and sharing to meet someone's want. Seki verse dia seki ugo donu ke tsofmie pori jata ke krilamon uki ulie ke nimie suko zelidi zekele mago sevor sidi ugo suko pi apostle ko phiki khasha mu mie po tsofledi ugo suko ke zalie taya isi ugo Jerusalem no situation no lesepi jitiu mo hajitiu kride situation Jerusalem no situation no liro kijelukia agin no ro shotsa dadi ugo passion week tiu no ritejeu ke pusde people came from all over the Roman world for the Passover idi ugo vorga bati bonu jisu gua filasieta mo haige tiu no siji mi ko ja puche apostle ko ja puche ke sunu kapele mi kirego me mi parle sala themie anu kapele mi ike ba goliro uki ulie ba kamo kapetse nu vodi Jerusalem nu bagada mi usapra kamo hake jo tomie ke rike ba kro haunu zepu ba de musla themie ha ko hai basic needs so shiri ba modil hu ba so hale lebi Kepetse nunu urvet savodi crystal hilasi gata kepele kronu pochikle swazidi. These people were people in need, not just in want. Mu honi hotsof va pikashunu ugoe be prome vozodi honi hotsofunu ke kroige so anguli. Hazaki tele evangelism ni boje YouTube nu mo hoba TSALI jol hode dei puro YouTube nu tele evangelism me se gazo bode poe YouTube nu mi appeal pos temi ko ki appeal se gazo hai gazo DIEKEPU. It's time for me to upgrade my private jet to the Falcon 7X that costs $54 million, you see. Ni wato YouTube nuri mohoshe vi pojesu hanguli do po private jet bosia there is so kiri so upgrade to be a $54 million private jet bo ab klamo shakdas po esu ha se po followers ko ki appeal seba. That is not what the scripture talks about. The scripture talks about giving so that we meet each other's needs and not each other's wants. La hanya ha lekho krisimosho. Second na pette umengu pette tsebi utseke so apu modi honi hotsofu ledi ke kruhi ke so anguli. So telaunu sharing reminds us that our wealth does not control us. Kazaga chaginu ukingibu uke khagmo so halelia. Verse tela thoyonu Saki Joseph Vergacha Cyprus Nunu Penyogili Livi mi potio. Apostle ko po ese Barnaba ya. Pocha mi chiketefu ya gajao nyu. Polie pozelie sidi rakau sefor apostle ko phiki chasha isi. Te mi hauli ro polie zelidi rakako sefodi apostle ko phiki chasha. Verse seresru. Laying at the apostles' feet. Pasevodi apostle ko phinu khagasha waliro. Hanurbi zomo ke kriari KETHODIE nu ke kriari ngulido makachgo die serpengu nuri pugaja hasie makachgo pengu kini nuri pugaja themigoe ukishikingi sikira ka sevodi apostle ko phinu khakasha swangule mu sikira ka sevodi mi po phinu khakasha ha pochaki dibuga ugo bible nu ha po significance po ba pocha bo ba mi poe ukivodi mi poe ukivodi mi usochvodi mi toda daro hakubo 기준은 가봐야지 무슨 하시고 마냥 하라고 가봐야 지디 뱃속에 저템이 거에 toda da bagiri unuva mori kece kresuha se samosho gazo pilidi toda yasi deri kagasha zasi boribaya musu haliro sikiraka sevo kepetamyebo mori apostle myebo pinu kagasha pochae sikiraka hawhai
ke penyo fa vie mo hawa a seba mo hawa bu a ke khaba mo ke za poza si so ha she when you lay money when you put money at a teacher's feet you are saying or indicating that money is only a servant and not your master sala sikira ka sevodi mi bo pinu kha ka so haliro how ha ake khaba mo ai how ha ke khabe ba ke za si so ha she sala Joseph ikeza Cyprus nu penyo ke le levi mi po lie zelidi raka sevodi apostle ko pinu kha ka she po chae kingi go bu po ke khaba ka mo de ke penyo photo po ke shikingi ha ko bete sega ba ke khaga ba za si so ha kha ka so anguli sala ugo hanum ha po le legi view sa kha ka shnu me promovoid di ke penyo fala kha ka sha honu u ke shikingi ke penyo fa vie ha ko e u seba mo ha ko pete ke penyo fa kinu vor ka za te cha so ka za so ugo le levi we ke zedi ugo je do KETHODIE nu cha thangu ke le ka cha che ga za mo ke va phi ke za ke pele ko thonu cha thangu ke le ha ko le ka sala se ke ka cha che pe to ga sha po chan ni ke za so hangu sha ka cha che ga zu nu ke nu re ke le ha hari ke pu le ka cha ga chnu ke che se di se de che ke le so hari ngu sha ka cha ga chnu KETHODIE se u cha tha che ke le ka cha ga chnu ke the pula cha ke le je ke va phi ke cha ke pele ko thonu ke je poche ke le ginu ke va phi ke le nu so ha par ya ga jmu le ke va phi ke je u thyo u za za le ga mo nu che ya kha ga sha ke penyo fa ke ko mu kun ke me je si ke le ginu par ya honi ho cho fa va phi ke do ke le u se di ke za ga sha so hari mu le mo thela nu ke za ga je ginu u kingi go e ke penyo fa vie mo ha go e u ke khaba mo ga za so ha we le le mo shwe ke penyo fa bu jab ye po tie pra ke liye ke pu ke liye mo ke za ke le mo kha sitina ngo pete ke se tha la li di chali ku di li gi chali da no ku kri ke ni di pengu ke se chali ho ke li la li do
kepenyofer diar na kasa zedi ugo vogile go mi popo gaza keze uka ka salapie kepenyofer tsike ke chaga chunu mu khaga shunu vike chokoli ke tola je do herne ke liye kepenyofer diar na ke liye swazedi mapu morim hapu no nipu ener chse liro sunu uka ka salapie nipu tsike keze mechika chachliye herne ke liye swazedi uka ka salapie kepenyofer die mu o chatano khasli idi pothela chli de boy keze mechika chachli ke ke krege masani pu hego che do Kerüsuo Kehou no hego mi popo gaza erchaka sala gaza peledi hien tezia hego die numhake kra hernelia silia deri hego hakoha erkramoda gado chuchule moda gado repi musuliro ni puye ke viga konunu chili don he ka chakale se tyo da ka chalawe musala no me jidi chi do he ko ndiar na ke le ko chazele gi vin ke me sarfa ke ko se di he ko mi popo ka tsu su ji ke ze chaga sha mu ke ze ka chacha ga za honu ke nu ready in chat house ke chanu su ko le gi vi no ke ko se he ko thu chi ke va phi ge ja ha ke hu boy ke za ga ja honyo ho chof cd ke je honyo ho kro hi di ke pele ko tho chi ga sa honu no he bu ngu ke me jen ke ko ha sit tu di kha ga shnuri cha ga shnuri he ya ke ni me che phile ke to no he cross chi ti dor na ge le su ha je di hula ke phinu Hibunu India ko ha chzele gi ke kose miliuri zje metsuri zje mu ye me popo gaza ki kruno non to jasje siro ununu ha chutu ya ka ja ke kolanu we chamori le le gi ke zie chsele gi viu bobu ke hunu mu krista jisu ginu te pu pe tegi jiu ke chache mu ke chache ZHAPU zaye sliche po nyo muke masarfu zanu chasiawe amen KEPESIKECÜ ke zoyo po selido ke riu liro je do ne ko work ji UBC thap ko thoe fathers camp bo ka ba su ha mi ko bo program nguli di bada me che hauli ro THEKHA ha thelagi April 26 27 28 ki khodi St Paul Retreat Center phesa manunu fathers camp ha pi ba do mo hauli ro mi ponyo ko la pe ko de ho sala chilege vi petebu mi ponyo ga za petebu vor honu ke pe krosunu di se pe sila soya sala mi nu funyo go mi jonyo go mi krnyo go nye ko nun ha ha sedi ni ke kunuri ke pushdi mi ponyo go hasha uchike te fusha utiri che persi di bunu vodi honu ke ko thosu je mu haula form go za se deba de mu ni go tyo ba ga ji form pileri vi sa sie ke kriuli ro neku lanu hajiki of contribution po chagasa ni gor krabado nekula contribution hawali ro member go kipu pekriba microbo associate member chadi niza ernanu ke khu gonu bali bi musu gonu ri ni ki chabali bi sala sigeza nuli oni go tho ni go membership kira bo bashi ke su lady sununu contribution khaso wari bi ho moro microbo vakeni khaso mor so ke sigezri voda dio de ni member kira bo bashi sunu chabaro contribution haw chabaro sunu khasri bi ke suri se pushe yamu ni ke ho buri hawa lebadi nekula contribution hawali ro family nu mi pogi kribo so ha chaba baptize zo shiri baptize ke mo zo shiri family member mi pogi kribo so ha contribution chaba mu ugo hawa kengu pezili di khaso wa mor so bade sala ni ke ho buri hawa ledi nekula contribution hu khapezi so waje seuli ro thelauli ro thevugo chali ke doje ke hu chigile sia haki anu bado sala thevugo ni go pejiri peteri chali ke dojala keri ki kholi diu go poti ke jiu bo chali ke dojunu basu jauli ro tuesday he ministry hill baptist church nu kbcc thevugo ko tho combined service bado ga ba honu chali se da ba ho sala thevugo bu chali ke dojun basu nu chasia ni go peje